Puluh pangalanan katakan sama bago medin siapa siapa singo na bihan ng roholit kuno na nasantay sompono hesen nga nung neka mga tayo sa kadama sa palimpa kung ano yung sarama kung ano yung polimiteng siya nasa napay nasa ako tasuan ko lang ng orang nak ano yung tanong ko lang dito lambu itu yang santai baru apa ya baru biasa baik berpecinggal itu guru tayo tipagi si koe yang santai guru mongkol dia baru benar masih mantan sama ans koe sudah ke bermain lodok di semua bau itu dah Rawanda ko kaliga dia purumite one ame pa atalo takay nehonia pumangkan raw na aja sabi na ubula orang pakai gula raw itu sampai gumongko nang sampai ke dalam super dapat mereka mga tiro ng bulas mereka mga tiro ng lapay Yan naman siya.